fair. Lingna kini tayo gipnay ko lino. Banay papinsay ginong yung party na kabentak ng election. Tayo ni sompo. Ada ka borbleu kalau ka pamna. Henry ka borbleu kalau ka pala. Nakatao sa ay buram. Yang sandi bulan bodong bleu. Pawialam ni ka party gitumi. Lingba kini gijiyay campaign ngado bersang adu umenda kasli. Baka seluruh baka langit ka basultana. Bahkan di kesara konsensi kejongi, lingba kejiat camping di jongar, kemukertang joni ke parti, nak di kesara konsensi. Ngayo ya kejing anu kejongi paipa, ya kejing ke parti kejongi, the voice of the people party, lalu ke begitu selansar, kongres parti pra. Kejing anu kejong paipa, akelang disenang dipau joni konsensi, sara konsensi, kalong ya kejing kelah. Kat sabalik banyai lagi di senang di bahas banyak kiat arkan pa dan di senang bahas banyak kiat sikan pa sipeng kat sabalik di senang di tahu kajing pedang semua kajing di paiba kalau nggak berpalak liang bak kajing anut kajing di paiba kalau tang gawai begitu maka PPP kan wano akabor ang Deportes Council ya kakak kubur kajing telah iya snow habis senang di bangilek lagi di senang di pengalaman lek kali di senang di pengalaman lek dekat kerja kadang kami kejing pula kebaja mentah ada sen ke beningkong nak ada sora konsensi kejungi maka kejing ja kadai namar bahkan di election mentah kadai di election kebakenja tam na barok election akan konsensi balai kena election asara konsensi kekenja kadau ba kadai nakada kajing mi jauh prak banyak kun yang kena election MDC mentah haki por di bamansua tang lami ke election la itnem kayo bahat la i gumba la kiwalen nadugi kerpang adugi paipa adugi nugersan namar ba haki tugi por katrei jo por ba kapisa andai nadu mau pra ulang mi samadan akan election nak ada suara konsensi iyo pahlawan yang kata-kata disiplin dan kajing jai amne lagi paipa dimbuat pada kabut kajing jai amne lagi paipa kilangnya ya kanu ke parti andai kajing jai kawan lagi paipa sila paikmat sopra mentah Kipaipa kita pai di kepat kinyumki saka BDP naba bagi dan ke jinggerman berskam bataitan mereka parti kabalan rak yang tak jing anu juki nak bentak ke jinggawa batai ngata katau kiwei ki parti mentah ke bile election nak ada syarat konsensi ki dan mentah akan jing pisah ke jing lengah ngayo ke kubur nak leader yung di parti lakade ke UDP lakade ke NPP ke Kongres bagi kiwei kinawan banyak pensngau sanga bagi ang baimat lakade ke por ban khliap lamano lakade ke por ban khliap lamano namar ba karai ke jong paik ba kalong ke basai haka arhoi terek karai ke jong paik ba kalong berkata kalong banai ya keding kesan ya uprak batai kata ketau pai babi kai keding kerman yang aku kortong negeri ke konsensi waklah abi nujur baki ni laingot kiwai parti kertong kebele negeri parti kum ke UDP NPP ke Kongres ngai de galong tangkum utau debit agak khana galapho agak kuat ke bekor kaya kon dia laingot kijam laingot diratba lagi golek tiba biang nadam sedong dia keren ya kaspak kapau melongkan baki dia keren ya kejingan kijingam melong mereka baki dia keren ya kapor ke ikhtiar kidam na kapor kidam na kasor ngahabet nujur baki ngamlong ngalong tang kumukolya ubayang hapen laingot Kijayan lagi laingot ngalong tang debit ubayang hapen laingot ki golya laingot kijayan yang percaya
Henry ke kamay board yanga lingba kini kiteo bagi benai jo ke jingya jonga kumukurtang naga BDP naga soda konsensi kadai mga donyo paiba ringkat banga badai kini kablo ko board ka bari ka ay man siyem yanga abang alek sigi yang gisam abang alek sigi snong gitau ngayo yagi kmat di bapu sampi jo ki paiba di bawan man priang sobha yang aku bukurtang nagisnong per jo ni ka soda konsensi di bawan ban ay man siyem ban om mentak ka kep in ay ka tinggasan yo pra kani kay paiba kadai kata ka jingjok ka bagi ilpa nakabanta ka aksam tarik hakabat nyaw ka bot kejoi kawai ka bapengen yang kumukur tang juga PDT nakadika sora konsensi kalau tertang hajaka keren yapi mat ki jura juga parti di hajaka bagi sei la ki jong ki bia ke jutang nakabanta ki nongrim juga parti di jogi hanrei ka bersongsi pakandang ka Iberia kalong bakini ki parti ko fair nakadika UDP nakadika MPP ka Congress Iban mi madan di election na sorak konsensi. Kim don niya, kim don jutang su penekran di baro. Kabagi kan menta kalau manusia tak di ubah arden, manusia tak atak be ya ke BBT, banatak be ya na aku mukertong nya BBT na sora. Bat manusia keren be tangi kita ki jo sini jo ki mat ki lalong kumbakim don isu so. Kajing apak dinyongki ba abdan hajan man ki biting hanil sorak konsensi kalau penulang yang aban perkat ba iman ubah jon imam family election na sora lele iba ardan ni mat henrei pak kabar na ay man siya nga kalong ba hati tu ki jingalang kabaki lek balaka yangi kum ka parti jongi Kali keren-keren ke hall ke joki, kali keren-keren ke madan joki, lalang ke pergi keren ya umah bu uding. Dan setiap lagi baik-baik banding pendap itu di hall yang senang kita, nanti di madan keresan ke pelong yang jalan ke joki. Kata ke penisah kedar, bau baik-baik ulangnya, uladak harendang ini di parti kebarem, bau kuat mentah, banyu ino ya ke jingkala, akan dia sorak konsensi. Akan jilang ke belum kaduk meneng kepada ka camping ke kaduk jangan kumu kertang jangan deka parti nak deka sorak konsensi kamu lah pelongan dia buat mau semai anong semai mau belak ngai hantu ya kejing mi renting kejong pak ya kejing kersan ya deka parti kejongi aduh pernah declare dah orang masnong dong sadar bahkan day kejilang kebahetam nak kejilang barat tidak pelong hakas no hantu balai kalau kerja kumka nama kejilang kita pelong nak ke UDP ke MPP ke Kongres dan setiap baik-baik kepada bang sengap Henry kita baik-baik masin berta lawan kejing ruaju prak berstang noi kejilang ladap kahol ladap kemaran paro kani betul saya kedar kadon kadau ke bakrau makata kadau ketika jiang nut lagi baik-baik yo kejing dia kejingla bagi kejing senia bagi baik-baik kidon dia ketika parti jongi ka voice of the people party Namar balai bagi baik-baik di sana ini parti kadau kolong bahkan ni ke parti kom bahkan kaseng juga kolong ke voice of the people party malah pengelak hasi ke bangun ke parti ke bayan nak mentaka sur ke jauh baik-baik nak kadau mendaru ki baik-baik dia wanang menbertaya ke jauh kesur bahkan ke parti ke jauhi nak bentar ke MDC election bahkan ke sur ke jauh baik-baik kan salah jam atau alhui terik anda bala yang ya wei budaman tap ke bot bah kan ni ke sur ke jauh baik-baik kan salah jam nak jingkemen nak jing risa anda nyau ya kibot nak sara konsensi tak komjur nak sila konsensi asalapan pun kot ini yingkan ke jonga ada juga kuat Wan panam lagi baik-baik lagi jauh dengan jumlah bagi orang iwei piwi keluyeng lagi banyak kenduk ya iwei piwi nabi nak bentar banyak keren banyak kublai lagi banyak itu-itau kalau enggak bamla nama kepor kalau enggak bekim ke konsensi kalau enggak behe ke bayar kini apa dia jaga kejap lagi bon sengi ke kumta baik-baik
Ada don pen jong hi ki bang lakum ya lai ba khamio ban rung ban itu isau habis nong lagi gieng gisam lagi banyak kublai mat pi soha wat tho ya kata Henry tu sim magani kalau ngejing kentu jong ai pi we pi tak mersim ba surit tu alam ya kejing kersan ke pi yang aku mungkor tamnya dengan parti ada ke parti jong i par we nang bina la susu Bangin nang penskam yang dengan norem juga parti, mengenai pentrain susu yang dengan jeki yang ikut ke parti, nang tak hak ke jauh payah, ke hak ke nyon mentah ke sokar, belam ke NPT ke UDP bagi ke parti, ke nyon nadong sedong mentau payah, unhaban yang siap koi, rengkat mengenai ke parti juga, nang banwara biang. Ya kata kesenjat payah kebersisa kerana ring jungi kecing senjat payah kebeklem dan nyutang kebeklem leksilian yang nuru mak kecing senjat payah kebah sisa yang terkurang keberuang kecing kentang yang kecing senjat payah nampak angkaran boni kecing keren di jangan gepor nah ai di kublai hi baru di payah kena sat skor na air ini keruk kedua itu baru boleh ai kejing stati sampang maka Sri kau pilih konsep yang buat yang ke advoy tadi pinsim yang kerai bapatam maka takkan day kerai nak kebentar kejing kala boleh si bone boleh yang boleh ke puji baru to boleh si bon ya iba John double thaba ibolong Ukurkong candidate John the Voice of the People Party Nagni Napo Sora Constituency. Adon gajingai kebaskam pada dadang ba omdon su kiban itu iba John. Lailing ba kani karensan. Ya yo ya kejing itu kebetikana. Berkata kalong bapinsa ya kejing kersan kenang ba iba John ilong UMDC. Akan kesenian kepemerintah. Kemudian sibuan bajuan gikentin ke jompi. Baringai skam bagi payah baru. Ila yosnyo, ila syai yang pikiran. Saya kena kepuar kepemerintah. Angkatno ya iba asal lang one sweat. Ibalong ukurtong. Na kani ke parti, the Voice the People Party. Na po Sheila Constituency. Kung kada kebangi priang suba iba asal lang. Yan ay gaji sakti kebejam. Nengkong nengsak masuk manango iublay pangayo kani galat galenti dapat katimpun baik jong iba John Thaba ibalong ng candidate jong Voice of the People Party banong UMDC candidate nang ni nakatlay Sora Constituency kubri simun ba John pati ka party hi kabla ay na yang mangana bandren gatto kani kentin kamtam hakabede bat kini kisnong gipaper Kibadan hapo Asia Constituency badhoy kumju ru yapi kibadan hasara kibayon bat kibadan lang hangani kajaka ngandom jail keting su ikini ki nong yalam gidangi kublai siwon iba aden bat ilo karachen bat ikiwai ki nong yalam kibadan hangani kapor kiblai dan megat bangi ban ai mensim yangi hakane kajingile jogi ya kani ke MDC election 2000 Nakabenta, pagkersan, nag-ay kajing kersan iba John Thaba, iba yang mani na seorang, bat yang candidate ubayang lang ti nasyala. Nasoban ay kublay ka dorbar klis nong seorang, bat kajili perkhat ka klis nong seorang. Kabla ay yangi kani kalat kalenti mangila, mandon hakani karensan, bat mankhot yapi upay ba jong kasora bakarsyala. Kenang mangila ban ay yang kita kijing bersai kumki kandidat kapor kala long kebankot long kepala masuk keban keren kumapaya commission kan rei ngademla kane kata dan persiap kepala nanten lengkot kan ada wasan lang sa sisin badai ukun jongi lead Kevin Roy Sweat pati lead Sibril One Sweat Nasyong nasa dia jatap apo ke ilaka musto. Ngalong uno hikai ubah hikai di college tua pero sulong. Ala yo ro kalat pan hikai. Syabar jong kani ka Ri India jongi. Kumen sto lengkot
Bangalong uno hikai menta la jangkot ya ka light post nem. Batnam jumudar ya ladi. Bangan yang hakum kini ke rensan namar ngampat ju yang menu hakum kini ke rensan election. Ngam jumudar bang ngam ju pas ni ya ladi. Bangan nak ban keren haduan ni. Bangan nur banam bangan fire kum kata ka machine gun. Abang yang hang ni Ahmad jumpi baro. Rai ngakwa banong ya pi dak jing skok ya. Dak jing skok ya. Bangan long tau no hikai. Bangan kwa ban sandur. Ya kita gi kena pulih. Ban sandur ya kata long ren yang terjongki. Ban khamdam. Ban sandur makin long jibril ki batip bril templay. Kata kade kejing thu ba kejing em kejing kwa ba kejing krang ke joma. Le bang ai ya kani ke jela ke jongi. Mapi kinong sala ban mengiru ngila syakta. Kum Kacela konstituensi berokoi hang ni han sara ya ki jingkular ki bana sarkar kala kular bangin sayo singin sayo e kata distrik pi menjor ne mapi hang ne hakani kapor kasul kadang kamduna de pi menjor ne am kata ila dei banyo e ka distrik ila dei banyo shimon ki jingku lagi pai sakajing ne jaba sarkar hakabai dei bakumbam umdi hakabai dei bakakot kakya kamtam hakabai dei bakapuli kadang ni mga kumno hikai ngapang lut ngadan kajing panglut bani i bakajing puli kajongi bagi kena puli kadang hiar ka barang wan kiski kipuan ila du pan peni yak tadi klor kari ki klor ki banlong kalawai jong kari bakajat berneu kajongi ringi si penban akan report kepada mesin mengamkuat ban ong in detail si kita KK mengi kata report ngi bakat no kata kejeng hiar kepuli putih hadu pergi sekolah sarkar kita ki bomdan syu ki bomdan kena puli syu ngalong ngipi banga ngadan kata kejeng thu ban lep ha ngamdan kejeng thu ban penjot yano yagi kena samla ngamdan kejing thu ban penjot iki yeng gesem ya kayeng gesem jonga ningkong ya kayeng gesem jongi para ke jonga nak tak kadau apa ngayeng ban keluar ban long bukan didit kini ki para ke jonga saibor pada kontam ki bersaan ke jatap ki ai kejing kesam ke barat bat lembat ki bahayeng bahasa ke jonga na julong kajing krang kajing jonga ban penha lei mentang ayo kene galat kelenti lembaga voice of the people party kenang mangala ban penha om tangi kena samra lei mangala ban penha ya kari bakajat berliu ban ngandung ra ban le komta lemdami ke voice of the people party dei ke voice of the people party kemudian kita kinong rem kiwas kem ban penha pat Lagi slosi banong makini ki belalong ki nong nong terwa banong ki nong yalam ki jongi banong ki nong nikmat ki jongi i kumaki penjot yang kena samla jongi i maki penjot ki penpat ki penprai ki yang kisam ki jongi one election hadin ke election i tang kajing penpat kajing penpra wadi ki snong ki thau ki jongi da kajing muslia jong kini ki bersyong haki suki baki le don board ila day ban long election she's name mensua dari PI kajing le don bor jo soka minum la mansya bat manga haladihi ngadum la mansya dei nak takadau mengalami hakani ke jeli kerang ba ngala banya dan bentah shwa mengalek nakani mengalai sim bentah lengkap baka voice of the people party iru kando kajing tre jong kata kajing bamsa kabla hikai nado kepor election kajing wan banterwa dagi lenti ki bamde daga lenti jong kajing don bor hado menta meneru ni tang kitu gitu syapen be ni syapen be dagi kita kita sim kerteng no ki wada himbo jengi in pendok iki skim i kumba kata skim kali kanong geti jong ki atau kita ki skim sarkar bagi kita ki jingyo ki jong kinong nikmat kini nak pelak kejongki, kini nak bank account kejongki, ni penban ki sem bagi to yang hok kejong kuat ba. Ini yang kata kejing sisa, ba hidup yang hok kejongi, lembah kini kinong nikmat, balai. Ini ya kini ke corruption, nani kata ke bangsa, namar ba hak mas dang lu,
Ilawan na kalenti ka pamday. Ringi spokesman banga suwo siboni ka Voice of the People Party. Kabla siya yan nga. Banlong utaw organizing secretary ng tina sila. Bat ban ay kalenti banlong utaw candidate ng na Hathaway sila constituency. Ngamdan kam banapun iya kata ka bank account ka jonga. Ngamdan kam bana ong iba adan bana kro bana poni mga sini bakara dani kiway kebadan apo ka selection committee bakin penbor ya ki bakin subha bantong may nga ban suba ban ay may nga ringa somo maki gila jit dak jing pet ko ha ba jing pet bria ha bangangit bagay ga jing jit ke jong ublay bangala ban yeng bangala ban sim benda lembat ka Voice of the People Party ban penhapat ban penempat nginomla ban penem ya kari bakajat beliau ladang imla ban ranting khong ya kata ka bangsa kabalong ka bampong kabalong ka bangkring kawan bam ya kari bakajat beliau kajongi nginomla ban wana ya kata ka jing sensar ka bakhut nginomla manwala dan leleru lada pi upai ba pidang lap hajda ki jingsha pon jingsha pa hakini gibawan mentroai pi wanong kinong ilam ngaslofi patang hapangayo slow di skor ke jonga abang ngalet ini ki sanpo repo kli kidong ki kentot ki snong hangni ko sila constituency henry ngaslo kat chapale ki snong bonsin kendai po kendai na hispa na day uban lingkong banlet segini kisnong banlet banpani kajing keluar nak mendapat jit yang Voice of the People Party tang mga imas sibon kadong mga pat kamansim jonga abangan yo so magile nakita kikam iwang pensosi ya kikmi kikpaju kikana sama nakijindi iwang penbuat ban penbi ya kirang ba kirang sanru dah kata kapisa lada upai ba ka sila constituency upai ba jong sora constituency bat upai ba ka rikasi janya udang beji hai dai so hajar hai dai apo hajar lada khen tang si pela ka saro phim song do ni habe khen ya ka sansnel hatong itandor hato kata tano hatong itandor kata mo hindi kari makajan mo riyo lada ngijit ikini ginong mikmat kibawan hakata ki lenti kibonde kibawan tangman pal sor rasai kasi lani hak apo tarik menmit baginuan ban penbe yapi baginuan ban tho ikilis baginuan ban bernyam bersit mengigung ka Voice of the People Party ringkat batu pajba nginum sya dalai leru bangin mi batu pajba nama ka Voice of the People Party kumangi bajon kadai ka sur ka jong pajba Kulesiwon baden nama ba ngai kuminong ilam ila trikam bat ilalen ilade bangidan kam kom sini kinong ilam kibalen ilade bantre na kabanta upat ba kapol kam dan syu namar mangikwa ban ai kapol kababun ya i presiden lang ba jongi iba aden ngala basay mo kamtam igi pat ba iba sat nyon ben kamtam mapi hangni iba hakarem hakakai kapaten ngingla syak le ben bat ngingla syak nyot ben kata-kata ngong yapi kali tam kajing pembik sudah ngawan hapi hakajing tebreu kumangangal IT lade kajing MB lade nado banga pas ya kamatri bau ublay ulong kapenta pren jong kajing jonga bat habawan hakani kajelap politik kajeli jong politik nganom le ya kai man persya ya ublay bat kalau persya ya ublay nganom job ya election tang kai kajing long na kai kalenti ke bombe ngasko tenat ya election agent jongi iba persya karomon iba dan ringkat pada presitam nangki na maulong iba persya karomon iba aya kami kaduksa yang basun lang ngam kwa te ya pi bat yang ni kum ka Voice of the People Party bangin chupas pek koto ladangi penmi ya kini kinong ilam ciba chupas pek koto sumodor mapi ngin penmi yang kita job engineer ciba pas pek koto ngin yo iki jengke ciba chupat chupra di flok ciba chupat chupra khamdam kano kejima ladangi dan ki doktor berkat ciba chupat koto manon malai si doktor ki basyupay ko to mandi paki pas ta kajing pay to di na kata-kata ngi
ya kajing dukut, ya kajing kedia, jong kesensyar kada. Nomor ba, kiba bon kini, kiba wan, kini tang nak ba syupit kotu. Ngilado, ya kita kirang barang san. Abe keren makan district council, kamtam ya ukpa jong district council. Irreverend James Joy Mohan Nichols Roy, iba injukat iba Joy, iba long sisa, ubriu ubayu ijnai, ubriu ubatip, ya ublay, bat ubatip ikibriu. Day na katakadaw, baula penmi, bat kajing sokya, banyak kon hangti constituent assembly, ba unyale na komentar jongi, wa na komentar kibabon, ki tribals hangni, apo not easy, ani chape, syalam ni, not east India. Bat mangiru, ilong kata, iyo kata kajingkerhu, lembah, irreverend JTM Nichols Roy. Nampak kanten sibon ni, ila kimat, baru kapur kapur, bat hakdo yawai. Haddo yawai ngakwa lembar kinong ilam bagin long kinong ilam kibas kem namar badai takap voice of the people party kaban long utit snap bat kaban long uding ba bat kaban long bolong jong hajat bener nilai bat kapang dadonot habang nilai yakini kiseng riulong Kembalang berlapan ya sering bergilang tangki patis den bos. Baden long ya pi. Kumablaan uksa bapim long kata parti kata den bos sampai assembly. Bapim ko yang ngi di siro baden. Atau pi ko ngi di si malong bang kita kinok den bos. Atau pi ko ngi misusno kita ki football. Nakwa ya pi babin soba kumbaong umulong susota babin soba banwan sakatil ya kasakaji ya teli karri bakajaj bernil kadangkam ya kajing ya teli lengkap ka voice of the people party na di na takadaw nakwa panong ya pi nakwa pan tolwa sa pi hindi tanya lagi ningkong nang ni na po sola pin soba haka apo ito Pinsoba, mensyani kasyap, angni puasa, the voice of the people party. Haibat penai kejingjap kepada buram, yaiba John Thaba. Kenal, koparari, bapinai kata kejingjap kepada buram nang ni kasnang nasara. Oh. Naskos Hamsibon nang sina syara konservasi habang ayo ya katakan jing sirhem habang alik nakaway kasnong sa kaway pat ngatip ba penamdan lat dan lenti di kiway pat lemda kile da kita kikam kiban pensosi ya kiyeng gesem bat kaban penpat ya kiyeng gesem penpat ya kisnong ditaw bat le bat ay ya kiye da kaba isukit kumakit ikiblang jimasi dengan net mau patba yung kasora mga sira konsensi pagkarri mga judge berewhi kan soto bangin long kibat tandor ngilong kibat timbreo timbre ngikwa ya kabos wajong ngikwa ya kabos wajong manyay kabos wajong hangki ya district council ya dengan sedang soa na imajuan haba nanga nanghi na po sila Nakarni khasi jantiahi, karni khasi jantia, kakhasi Autonomous District Council, bangan patin, yang jingsir hem, hapo Janja Hills Autonomous District Council. Lakot ini sa kajingnya tuli. Naman katang kerpa di sa isin. Babin soba, manakalat hiya, kalada maka arpo tarik menit. Babin soba manapay yung ikon giti, yang alaway yung ikon giti. Kanang mangilapan iyo, yang kata kajingjap pa doon buram. Babin soba mansyon, yang asyap. Hakador jongo. Aku apa babin soba, manayap pun tajam. Kanang makinikilom, kitam kilho, kiniyasno, yang kata kaso ka jongo pra. Pinsyon yang asyap, hakador ka jongo. Saya sitin, ha pra. Kublai sibon ublay unkar kuya pi baro. To kublai sibon babu asal lang wan swat yang kita gentian sang spai ke jongpi
Bagi kentian, ya kebang, isotu kom ki pai ba ki besap. Kini kentian ki bami nadu ketolong ke donor ke jongpi. Bagi don ke jingai ka besam, bagi pai ba. Kinam dino ya pi. Bagi pai baru, kinum syat kela ya pi. Ya ni kapor, kani garensan kalau nak kamsa susu. Dah jinggan jongi ba right sir marbanyan. Ibang Wemele juga bawah konstituensi. Kemudian kejadian kublai. Ya ibu bapa kita ada jadi seperti macam. Kublai sibon labda jongpi. Ba ya kabur kodor ke jongpi. Ngendan menjadi singa sioi ibu bapa pangapor di sosial media. Ya kaler kebalabe apa mawai. Dah dia kejuk kaler. Kabe kelang gari kasih bajantia banbe ya kejing kala lengba kejing penjab kejing kipai ba ya ki candidate naga voice of the people party kipai ba baro bila kuat banyos kau ya kejing kelan jongmo ba argan tiada nak upar kelam dapat Islam syu dan kaci sendon hak negara rensan ya presiden ba Iba adan milar bersama ibu ru MLA kanong konstituensi. Kum kada kejing pedang buram ya iba adan. Ini ailang kejing sakti kewajam nang panjang ini. Saya slow ba kejing kwa kejing pi manuban keren kalau babrai dengan keren semua ailang no babrai mah. Kalau kejing nampak kapor. Lesi nama ban alat yang gibon kinong keren nomor sang sau biji hapan penkut yang ni kejilang yang ni don lang kini kinong kejungi babrai serwel marbenyang ubolong Emily jangka Maulai Dr. Karashan ibolong Vice President juga parti Dr. London Sutton ibolong Secretary jangka State Election Committee Pak Marbut Har belong Presiden juga Youth Wing, kita ni kong Philippines Im, belong Presiden juga Women's Wing, Dr. Bahun Lingdotron, belong Wayne Kinolam Long kami hapok ke parti, nangtangi dan Kinolam jongka parti kejui hangni hapok sora, kita Trish Tom nadu ikong Esmeralda Shabong, kita Trish Tom nagamanta ke parti hakani ke jaga lembat kue pat kiri orang ba. Kani kalong kesini, hagabangi hapan penkut mo ya ke jilap election ke jungi hagani kapor ke pemerintah. Ya kembali kertangi kini ke arngot ki kertang kita ke parti kalau ibet bansai nangni napo sora konstituensi bat nasional konstituensi. Oh ya kembali ru ya kinong penyak juga senang. Kibla alat yang ingin pelong ya gani ke jinglang pajba hagani ke jaka bakam kome epiki pajba kibe kibawan bang singap ya gani ke jinglang pajba ya ke jing pensyai pajba ke jingi kom ke parti hagabede bak ke MDC election bak kum juru hagabede bak ke jingat linti jong ke parti pilih asau ya ke jingkren jingi bak John Wilson Thaba Ukertong jong ke parti ke ji nangni napok sora. Kumno ke jinglang jingman jong kata ke election MDC kalalong. Kamdei tahat sora. Henry haporo sampupra teli ki constituency bat Khasi Hills Autonomous District Council bat kumjo ke Gentiles Autonomous District Council. Haporo sampupra teli Kiwei ki parti haba ki kren kren ya ki jong gen nomrem lani kita ki mak troikam lani pania tho ya ke ai ke bakila le haba kila sinshar hangtai port district council Henry kamat jinge kren ke jong ki kalong baik setang yo ba arden banter renyap yo arden but ya the voice of the people party. Kaben ke jingting ke bakrau hadin begini i Kau pajba agani gari Khasi Janta ula paik mat shaga voice of the people party. Hadin ke MP election. Haba gile i
Mga boys of the People's Party kalayo manra ya ka jingjap. Mga ka jingjap kanang ka jingjap ka John Burong. Nagilay pun real tali ki Assembly constituency. Ngila job ado. Nagilay pun real tali ki Assembly constituency. Ngila job ado lay puar tali ki Assembly constituency ko ki Pai Babi. Ngajong kat sabangarit bagani ke MP election Tanjung Day ke MNA election ke Voice of the People Party kala Sinshar Marway ya ke jela ke jongi nilayo adu sanpu santam kinong tepo kinajit ya ke boy Pai Babi lara kini ki sanpu santam naga shispa kiyaine baka Voice of the People Party amban jingadutin banyin kurup ya kini ki artli ki district council banyin Sinshar agini ki artli ki district council agini ki election government ko ki Pai Babi kamban jingadutin bat kumbagalang kamdei tang sanpu santam naga shispa Kandai tang sanpu santam naga shispa ka ay kabangi even bagalang batong ginangaram jaga party ni potong bagani ka MDC election ka Voice of the People Party kan yo yaga jingashan nagi paipa pawat yaga nyopo naga shispa kinang popot kin ay ka jingashan yaga Voice of the People Party ban habang ong kumta Nakwaru ban pinsai kindiat yodon kiba ong Eddie iti Arden namar belajok MP lawan kop sasara kamdei baga kop snapa kamdei baga kop nai ngakwa bani tu ya ga jisha kani ke dinti ya kalengari kasi jantia alai kendo sibon ba kibreu kiba Arden ni dai naga party congress Ngila don naga party congress labon snem nado pastang bagi nadon benta aga election yempat jui iaga seng congress wat mentaru aga ni MP ngiko ai bandang pa naga seng congress support Delhi henry tang kut ke MP election nado ke MDC MNA election ngila rai ban kersham langno iaga Voice of the People Party bagi snoto bagataga jingershan yaga Voice of the People Party kanum kot tang sampuson merikan kiu amde tang kata ngeri gendoru sibon gendong gershan seng riulum kiba it ba yaki seng riulum menta tingle EP yaga durga darga bashisha jong kini ki seng riulum ani yaga por election kiwan ben yaga Congress kiwan ben yaga NPP shangi upai ba kiwan ben yaga BJP ngadap election pat lada Sinshar ka Congress ule yasno lang lada Sinshar ka NPP ule yasno lang Dawan biang election ben biang yaga Congress ben biang yaga NPP ben biang yaga BJP Kapado bagi dengan dalam MPP kita bitar left akan election MLA kepada dep. Ayo kita dengan MPP kita. Are barasan senem ye trailang, ye yajlang, ye disalang, ye bamlang, ye tulanglang. Dah bentar ke election bikin nak nyanyi. Up the dep, up dan the dep kali election MLA ladang yang 4 pensong tenumbas ye. Laporkan kita kinalam jong ke NPP. Oh kini kinalam seng riulong kita itrailang bat ke NPP. Hai jaga bakin kindip penriu. Hai jaga bakin kelabamut kikran sorong pendang. Oh kamla aku memboskan kampungat ya. Bakani kalau pelong yang kindong kersyan di besisha, jom kini kiseng rilum, bagian semua ledan, bagian semua podor, badai nama kita kenal,
bon ba na peneng jongki kyong kato kalabyang nilayo ya gadur kadar ka shisha mendadi satang ka boy support the people party kabri ka sing rulong ka paka baka sing trairi kabanyila man syania nilayo wat lada kalabong kabang kena tam naitang apo ini ilai snam ijia lenti kilapin ya kan nongrim ka scam ka jongki bat kilapini bagi long kiba scam nongrim ko kipai babi o day na marga tagatao ngidon ka jingkaman baru sikata pilai kemudian kerensan social media bagi tak kiwai kilap tersyang ban penuh mensim yo pada dah kabar pini kam sini Philip kam sini dah kabar ki persyang ban penuh betin yo pada kai kaplan ke jongki baru sikata ki persyang ban penuh mensim yo pada jongari baru kawai banong baga BBP kadang rasyo banjot anong krem ka BBP kadang rasyo banjot anong mai nabar baleng yempat donpor ban pelong jingalang halaki konstituensi idang lek sapar jong di konstituensi ban lembang lang yo pada kembali ini ka tayo ka kado hari ka tayo ka kado bila yo habang ina seyo pada anong krem konstituensi manlagi jingalang kibani pelong pada usai udap ban andalami upai bapak hana kita kibla keren sra agi jingang pai bagyong wan yalam brio na baharana la kena asabuan yalam brio na bahar bat mentaro beli imenen gay kebaca amai kipai ba kumagilami aga MP election kumjo kilami hagane ke MDC election bat kumjuru kanong krem constituency balai kikwa ban pentau syaga pertai yakni ki artli ki constituency nomor ki ong baladala ban penkelem hadini ki artli ki constituency kajia lenti jonga boys of the people party kan kam shem jie knang batin yo ong lada ke constituency ke jongki upat ba syani asyu balai kilet ban muslia segiwe pat ki constituency kata ketiga jing kemo bejongki andai ko ki pai babe ngem don jing arbatin bau pai ba jong nang krem upai ba jong monai upai ba jong mong keng upai ba jong next song on I the jing job ini ki constituency nomor ki South League constituency kilom ki so ningkong jong nang ngorem kasinshar ke kadar kabako ko ki patma balai upat ba awat ya boys of the people party kadai the party ke duk kumagiang kadai the party ke ban kenatam kadai ke jawa ke jengi kadai the party kawan dan tanggalai jawa ke tahu kalau mago patma upai kmat hadin boleh asal yang jingpen syai kejing hikai kijang dinoram jong the boys of the people party Kajinglah mentah kau manggil jom kalau berengga boys of the people party Omka party but kiwai bat kisah pada bawa kibran ke sarkar MDA tempat ke Congress bat yaki independent ko kipat bari kajinglah kami akan bangga party kami kami kajinglah jangan nongrim kajinglah jangan nongrim kipat ba kaya so yang jing pensyai gaji aga bajai bagal nongrim jangan voice of the people party bagal nongrim gaji kalau nongrim jangan pensyai ke kadar ke bakot banyak kon persya yang bangsat banyak kon persya yang jingdut banyak kon persya yang
Shilian Kmat bagai dia kompersya yang kejingat bor kata dengan nongrim kejungi kiwai kita gila siapa yang kemu olahi shanol na banpin ko jaga politics haga politics bi hap hapin hami hapin bi hap to uksur mo angel mo habiyang kata dengan nongrim jong kita kiwai pat kising sign partai day namar kita tahu menta ka syang upat ba ka nongrim ka magkumno unjit kung upat ba kung marapau nado ka MP election upat ba umade panjit yang nongrim juga voice of the people party nang ni Syakmat but day namar kita tahu kung marang ba John Mene baga jira election juga lagi party kami show lagi nongrim may tila persyang menta katala Kundo pampin soto bakla yauni upat ba papakersan pra lani kini nongkersan pra kira sedang pampin ni yang video lingkar pampin kumar cimot yo upat ba di upat ba agak juang kat sabangan mang upat ba agak PE yang itu video lingkar kita persang pampin kumar cimot wat nong kumar cimot wat yang jingkran ke jong bero kawai anda bisa slopo ya kata ke jingmot jang ke jingkran ke jangatu kipat babi bila iya gini kisni bab kumnaru kapan ke jongki kila say kenang ya kita di video lingkut bampin kumar jingmot yu pat ba kata ka last moment bagi ong artayo suamenta kipen priang yang di video lingkut bampin sa priang hakalang gari bo patba on abetin yang voice of the people party andai ka ay ka sutunat kalong kat sabalik upat ba ong kren ka ba kren ong ka ba ong yang mentangin ala pe yang voice of the people party katakan gari ka sutunat yang izin dalam kekipat babi jangan ni angru abang ilek keleng nagam dah gitu kibadang arbatin yang the voice of the people party pilaban arbatin yang the voice of the people party hendai tanggawai kebangi ko abang kincui kipat kalong wat lebih arbatin hendai wat kentak kat bapi 4% wat kentak kat bapi 4% Nalar nitip Allah bila persang Henong babi Henong ngalahom kemensin Nalar lay Nalar persang Bangla isi syamata Yang kini ikam kita pa Kita ke party Bagi nangalam juga voice of the people party Kita lihat Oke sahabat mentabang iya banget Ngina i Yang kan siya per ke jauh pak Habang i pen Yang ni pak Nang bersan pra Nio i Hau ni pak Yang kan siya sap yang kecil sempang, yang kecil soto, bat yo iru yang kecil semjimot kejong dipat ba, yo iru yang kecil sur kejong dipat ba nong kesampra, salia, mibet, ban segi jilang, wala dan kecil persang, ko dipat ba bangkala leban penuit, Kembang nara kasih kepeningkan ngim si masjid penyilat kemana yang kita gendang senang lagi ngim dan kedua-kedua pengin syun yang kita dorbar senang ngitip ke dorbar senang ngim si masjid penyilat kemana yang kita gendang kotor Henry haba pipi persang ban penuit yang kejian lenti keji babi persang menyelam baklai pada pipi lenti yang lek kumno Namar kata koki pat babi kajile kajui kalong kini kibai kiseng sang pertai kita penam kamlut ka bot ka bot di baro nado ki media bakum juru nado ki nangalam senang tiba-tiba pen kongo kono pada kompresya ya the voice of the people party andai sisa ngara slokman kemensi bagi pat ba nong dasan jaga voice of the people party kem triang Bat ni abang ni kot yang jalan. Bat ba ni la ban penmi jingten. Abang ni kot yang jalan bat ba.
Nila ban puni jinghen ketua constituency kalong kumno ketua constituency kalong kumno nomor 4 ba habo wan jaga jingang jaga voice of the people party uang aduk kemensim ladam dan bai bang usong nagaja usehi ke bai kali kini kiwai kisen sain pertei yong yimno ban ken jinghen namang yimtip uni 4 ba uang kumno Nama ada di pindang baik kali election kali ben mereka vote hau pra. Pilih lama ban kau ru kau ebet kang mereka vote hau pra. Tidak keluar nama baik dari pindang kali pemai baik bam pemai baik si wat not bagendap kali ke jongki. Nama kata kau ban mi jingken mentah kiong ban mi jingken ko kipat babi nomor kipat ba kita start dengan jing mi pertain to the base of the people party komanyang yin siro sen yang di party tang bani ko election bani election pat ba kan sisian samsnem ngai ko bani kai yu pat ba ban pin suo to yu pat ba ban pin shampang yu pat ba aga jire ge jo pat ba baka sinshar ga khalar aga pin jire ge jo pat ba baka pin ba ga mountain aga kam sainsima upat ba mata ulah long upat ba ubasta syaitan kibaong mangi jia soba badang ni tinggi pekyo upriu ya ga parti te yang na poslai duile nang nuno tang balabyang upriu labyang nrei badan ro kibaong baga parti kalong tangkong ke uniform the boys of the people party kapin snato ini pai ba menta lepon dili islam baga party kamne tang the uniform ka party gale bandan ni kendang ni masem kade bandan ni thong na shai kade bandan ni nangalam kibe each guy kide ram kibe ke jingket kle kibe start kibe shampang kata kade ka party ko ki pai ba be ka party kamne tang ko uniform kumbadan kibaong Marwai tu kipat ba ya soal kami bilang ni. Marwai prima bantuan apa district council. Marwai prima bantuan apa assembly. Kebetulan ini dan kan rewat. Kibilang kejual kejimut kejual kenonglim kejual ketang bagian dan apa district council bantawi di anyam tajongi. Kebetulan ini dan kan rewat. Kibilang kejual kejimut kejual kenonglim kejual ketang assembly mentawai nam tajungi upat ba hui asmoi kata ulas slotu mentau upat ba ulas bang keli jingkeli yang itu di independent candidate yang di kertong sinat upat ba ulas bang keli jingkeli oh ba dia pun kamu kertong sinat lebih jauh pilih kamu badno pilih sama pilih nama kata upat ba oleh jo yang ini dijingkai bat ini dijimpen slotu Oh, yang itu dibangun IPK berarti yang parti ingin berkuasai. Pembang itu berkumpul dengan keren. Kreasi yang bergerak pakai kubur. Yang ada kejiman juga jemaah Meghalaya kerana kejualan kedukam hati pansya dari lambi jom dari India. Kejualan kepada dia memang kejualan kepada klien. Kejualan kepada apa yang lagi kijat. Pembang gerak kena kejualan kepada dukam dari India, agi tansya dari lami jom dari India, bandai tangkata kala longru kejela kabakitram, kala longru kejela kabakitram kokipat ba. Kata kejela kala nongkiram, kata kejela kala yang asok ada yang dekat Chief Minister jongi ulah kala long pembang uway lagi Chief Minister berus patam agar India. Ulah roh ada pop jongi si pangat Chief Minister berus patam agar India. Kela naman kapyong iyo beriu labiang dan kam parti benpe umat yang nang nuro. Oh mi kayu babiang usalwa ni urang ba ni galong kami kabapari aparai kabet ako dan bulan kabasta kabat ya de yesung ta wala yo pingot yo tau kertong la dia kertong kerana pelek jimutjo naga parti wele kita uwele naga NPP kan mentoyu binongani tau sibulsa jumur harus pamo labha bang beto kamrak nang kamai na men tungi pa semenginang dia penyarak eme benang yo spa namar kata
takadau mihap panong kipat ba kibasa kadam ka jingong baway usopot open pot ka siyang so baro kaway uway usopot open pot ka siyang so baro kaway don tamban way no ay usopot hikmi linti kumno baiway iso ba ilik pen ba ya ka siyang sopot Kumangin community, may way so ba inipin bahaya ka siyang sopot na markatara da bisay ubabat katno kuno lalaga party kamlang tang sipor urulat kalarong kukipay pa. Dahil naman kata daw pinang gamanchit yang nangrim juga party. Bak kumbaga lang menta kukipay babi. Kaya ganangrim jong ginigiway ki party. Oh ngingilay menay ba asan lang ikren ya kata ka jiwan lagi kajong ikong ginangrim. Yang jingsa sibang kecil kong gendam. Kata dari kecil juga voice of the people party. Yang baru kira-kira banong kisakri pagba. Yang baru kira-kira banong NDC. Yang baru kira-kira banong MLA. Yang kira-kira banong MP. Ngihong kira-kira iakakan kaba etan ban sakri pagba. Ngihaban len lagi. Ngihaban sacrifice. Hangihi paro ke family kawan hadin ke judgment review kawan hakmat ko kipat ba katakan kadai katakan ke jingkai ba ke nongrim ke jungi kapau deputy chief minister jungi parwang kumno sangat kayak tingam hara yangi lara ko in judgment review ichway ladi ichway gi ngasem ichway kalok katra ichway gi kon sa in judgment review kabamot Pinalong Emily, Kamay Spa, Shwalani, Pining Pisam Shwalani, Laisau Tuliyalani, Pit Jaga Shaboy, Pit Pardoyong, Shawas Kasils, Sashakri Paiba, Larawan Ki Paiba Bajuk, Kibadang Gambay Daway, sa Aiken San Spa Shihajar. Dalam gawan Panbay Kot sa Aiken San Spa Shihajar. Kaar Hajar, Kalay Hajar, Pang basitam apor baduna baikot kamla banrat joko kipat bahay banrat ye ke jingjo kaden tangga sensal ke karan ke bekut o ki minister ke jungi lali kita ki betul matapor lali kipang marsen pang marmar lara ka flight shuttle hi balik sumar mangi bangdam by flight ye lek kumno civil hospital Lani hapok kini di private hospital. Hap simram banyo ega kota kia. Kata kini di bahe mas sempang shuttle hi wood banyo sumar. Hakita ke jagat sumar ke bapiang lot ladang sulong. Balai kita di minister jungi. Apa kipang kini sumar shuttle hi balai. Lamar bagi jaga sumar ni kembang. Jaga semua orang ini jaga jini, agak jelas jini kembang. Oh yana tiati kiting balik semua orang ini ke hospital hangi. Kali orang pat kipat. Namar kata aku kipat ba, ila jai balong kipat ba kibasat. Oh kani kena day tan kerunsan, bagian keren ni kata roi kapar, lani ya kata jindula juga jelas. Kata pek nanti ke MDC election, ingin keren ni ya kata nama ban pencil tu, ya kata jingong jiman jemari bagai Beliau kejungi. Hari ini lapor aku apa niat cindiat yang ke political history jangan judge beliau kasih kejungi. Lagi kejiat linti kejungi, ada sensyar ke kadar. Latih dia dari kasih jantia, kom dari ke life house aim. Life house aim kadar joloi. Hari ini dia sensyar aim. Irang kesensyap dalai lingga wahabatal bakumta ter. Maka tak ada history jangi kom ke jemriu agak sensyap karar terwai. Bagi tipru, bagi paling dia menjak tua yang kena kari ke kajni konjuk yang dari India. Bagi sensyap yang dari India bagi kena kari ke kajni. Pokoknya hari boleh dari biar kalau sensyar ini bagi dari India, bak dari India kalau yang hadirin menilai persyak yang kesorkar biar bagi dia kondolnya yang banyono yang kata jualan dari India kalau yang banyak kon persyak yang dari biar bahkan kuat
right now yang ada di India. Bahkan ayo yang ada jiwa itu kunju kita kinangalam keji terima kasih kita yang bagi kontroversi. Hari ini keji kebetul, bab keji kebasem. Sarkar bilang kelarai bantuan Euro yang ada di India. Bab anda kelarai bantuan Euro yang ada di India. Dia usnam kat kendai spasan penyo. Bagi sarkar bilang kelarai Euro yang ada di India kau kipat babi. Kini kita orang jaga India, kita orang kiri sedikit terima kasih. Bantuan beri di sini jangi bagi dengan saya katakan dolar, bagi dengan sono bagi India, lalu katakan instrument of accession bagi kita. Bansai yang katakan dolar, lalu katakan instrument of accession. Bagi kita orang jaga India, kita tahu yang katakan Durbar, lalu katakan Constituent Assembly, Bansanduri ke Constitution Jamhuri India. Badai berkom katakan por, ublay, ulat saya nak penengah Jack Benriu kejingi, Yahweh Ramba, ubengitip Kongo Bajoy, lalu Reverend JJM Nikolsoy. Uniru yang pengamut kop, jang katakan Durbar ke Constituent Assembly, mudur mapi. Lalu kita kipor, nilagam ni kita berkom kita ke Ramba, kita boleh lasai nak dengan Jack Benriu kejingi. Ngapa prinsip bahaya ketika jembatan lingkap tu juga kenang penyo jimut ya kata jiat lempi ke jingi kong ke jet menreu tapi nem syairan bakra haji ni kiwai pati sing perfect baduni ramba om simra pelane ya kata la om simra pensrai ya kata kamu oleh saya kata Durbar kemudian ni kita dikenal pekat kirifat Jamhuri India oleh saya tinggal Bamani Rilom, kita show lagi Rilom, kita hafal ke Jula Asam, nama rakyat kapor lapan hak no ini agak Jula Asam, hadiah berpria sok bagi India. Wangi dan kami ke alam dapat terpel, bangin sensyar jadi, kadung kecing stop, kadung kecing slompok kecing. Normal, nuangi apel, baki tinggi beriu kita show, hadi retor dan ditekar kita ngelapan. Ia per berbangim, ia per berkosor, ia per beriang gapet, ia per berketing gepelit, ia per berkonsong kasoman, ia per agar gembat kedua macam, ia per bersensyar senang, sensyar kau, maka sensyar ke kabar. Ngidan kam nama kata yo, dekat anjot kerpang. Apa dengan jing persyak ke bajur? Jom kita ki way pat kita kita dah kata ke Constituent Assembly, kata ke Constituent Assembly kalau pedang, ia kata ke jing asal, jom ni orang ba. Batlah kintok yang kernet ke Henry, lalu yang kata section ada Constitution Jamhuri India. Batling ba kata section 8 kaya ke District Council, ke Kamram Jawa District Council kalau ban pendek yang kata jingong ke kerpang gaji kom ke Jamhuri. Hati taki liang bagi penta ke bangal ban batai bat pensai Malaysia ko kipat babi. Mereka ke bangal ada jing trikam Jawa District Council hati ni apa Hassan paling Islam ngalamat jadi ada permanent CM apa District Council lalu pendan bagai ke Syuki ke mga song ke Syuki ke muslia ini kam song ke tukar ke pempat song pempat tau bak ke penis song klem nakan ke Yesus pulang bak klem nongrem ko kipat babi jama oh kaya kat tugan ni kibi sekiwai pat kin nongelam bagi-bagi nairam kalian kalau tinggi bagi latno nak jela asam yang dapat yama yang jela nama kita wakilnya Islam kita beliau jenggot badai kesem kat kendai spasan pusau bagi rasang ya kata ke Hill Street Movement lalu ke jeki penyokno ya ke jela ke Bapura kita pertaruh we won a full-fledged state no Hill Street no rest kita pertaruh pengidam ke penyokno ya ke jela ke Bapura yang sangkai Kasimpur ada kapras nem Kasimpur ada kapras nem baga sarkar India kan ayani yang ada jela ada pura bagi patari dia senang kat kendai spa nyobuar baga jela baga sarkar India kan ayani yang ada jela ada pura baga per siapa yang ini benda baga per bagi ayani yang jela ada pura kita bersuruh kernet ke Henry lalu kata ke section ya kata
lani ka para 12A bagi ong magatin paring ban pinti kena bakinamdan apli kipor tinaringkat hakani ka jera ka jongi ko tipai babi joa kay pat ka jingkula ka bangi nilok hajin bagi yo ya laga jong ka jela ka bapura kay ka bangi lok ya ka jingkula bat ka jingkula ka bangi lok ka bang bangin sila yo pat ya ka ay ka bangi dayangi naki ay daga sarkar India dan sibun ki an daga sarkar India ki bala trikam hakani ka jela ka jing Dangshan play yang mereka hukum bala penjari da ke office yang deputy commissioner Ais Khasils berkata ke hukum bala penjari ke bang ban naduk menda hemasyu ban pelang ke jidor masih lingak lut berkhot dan juangnya kumno apakah ni jidor masih ke bang kum ke konsyol ke ji menta ke an kani ke an jangan sekar India kami ke hukum bermasuk ban be'emrat lani balik sikar kata ke kultur be'emrat jungi ke duno kata rukali ke anjur sarkar India ke Wildlife Protection Act kelebihan kejimbahan leduk mensyuak katu ke Nesem harusnya apuan lapoi biang dijengko syakito kitrai parmau bapila pentingnya ke an bapiti mau ke an nanggo ke an juga sarkar India Kain Timau, kain kebakangan Timau, Bishop, T-Motion, T-Doyong, kini-kini-kian, jeng sarkar India, kita train like load, akan kita jelah gaji, kopi Pak Babi. Akini kicu-kian yang tahu ini, kem terekam han naga, nomor layat da, yang kan nagalan, bagi Mizoram, lingba kata ke artikel lai Spanyol pui A, bak lai Spanyol pui G. Mereka berasosiasi kadang bagi dikiwegi parti di persamaan penthami apa tak baga artikel lain Spanyol pun kadang kejengma yang ikut ngejat dia lalu pentrekam yang artikel lain Spanyol pun oh kita bersnong kinsa tuno hanakio ansa kanda banti doyong haga jing sisa kata ane kapen scam ya kani ketemrai kejungi lakan haga sinsar kat bisar bat ke sinsar snong ko kipat ba ayu kata ka artikel lai Spanyol pun ajin naga gong no act of parliament can apply in respect of social and religious practices of the Nagas kadang-kadang kenukaan jama sarkar India kepala pentrikam hagwidei bat kajing punya dia ke emang sanang jong kinaga bat kajing mani play jong kinaga Nangka administration of civil and criminal justice according to the customary laws of the Nagas. Nangka kabisya penrai katung kadriti kadusul jong kinaga. Ownership and transfer of land and its resources kajingan praya ke kendo kesyak bagi gimarpo kendo undang anjong sarkar dia kibalaban musya henre hangi mentanya disusyak kang sakang katikam kibangi tray oh mentah belajar election ti kinang elam juga NDP deputy chief minister wong kay syania hangi ke sarkar MD pelai dia pi swag election kinang syania ndaladep election kinang imlan ini ketigaan juga sarkar India bagi jom bangin pindit lama kesan senam kin persyang ban pindit jauh padba mereka kini ke kinti ke pemerintah nadu bagi voice of the people party kami upadba ulas sang ban pindit kelayaki kat syabalik kongki padba beja upadba minta ulas persyang ban pindit kela upadba minta ulas sang ban pindit kela nama ulas nampu begini ki jogen ki bapen kami kelak tang apa Khasils bagami kita ke penjari balai penjari lem showe namal badadon ke jipakat yonong politics ko ki pai ba be jonga namal kita tahu kum ki pai ba nyapan sopo bangi donkam pat kumno bangi ne kon banyak sat ban pene ya jing angot jom kita ki nangalam gujmi ki bami nadu kita ikat kenai Spanyol ko nang bakat kenai Spasam ko ki bami kuntinge ban penyo hangi ya ke jela ke bapura kipat ba kita buat kita ni dalam haduk kat prasnem kita kerja
ni kita dalam haduk pandai jo ialah ka jong gejala atau patba kari kasih jentia umasi bansya banyesha baka voice of the people party tang mental lai sinam duna bangin wanra ai ka sensyar ka karar ka bakoi namar ka tadau ko ki patba i haki patba bakin perkhat lari ki patba ki bakra hagani ka kinti ka mental narang epi kandon ka jima ka bakrau Shushu piraban yoi ka ega ja ka ega nang agani ka ri ka ji na ko an bo ya gani ka jingli babin sun ko ko ki pa babi jama bale bagaseng NPP bale bagaseng NPP kabla biang ni di bagi member ki MLA bagin sinsharhi ya gani ka jala ki muenno ya ka UDP ki muenno ya ka HSPDP ki muenno ya ki independent bale kaya tahu, hakim dan gamsu ini, balai partim te, namar ka jingdon jong UDP, ka jingdon jong HSPDP, bakini ki independent ka pensuk ban bakaya rap ya ki hapor election ko ki patba, kaya rap ya ka NPP ya ka hapor election, kaya rap bang penparya ya ki vote, namar ki sopo, lawai para marai baka BBP unshan jaka kumbaga menta puspa babi lagene paramai ka BBP percaya ka NPP hagini ki life utility constituency baro ki life utility constituency kin lim lendang aga voice of the people party kaya namar kata-kata ki kwa banyak telok jubor banyak telok jumor namar lagi break no iki oh aga election gawan manu banten parya bot shu yangi dai namar kita tahu ku ki pai ba ni ju ong ma ngi lek keleng oh pai ba be wat jit ma mi kmat la ka jinso e ka jinso b ka jinso parashno parakau oh kamen sim de ko abon susar no pra kamen sim de ko abon joko pra kabut para operasyon masyobi kabut para operamarjan masyobi shano kenyun joku topra shano kenyun sinshar de namar katakadaw kap NPP ka snoto balada ka HSPDP ka dange dalang baki lada ka HSPDP kadang kunyeng kertong o kan yarap shibon hawas hasil ban parya ya kabut bata katakabut kanum lut siya ka voice of the people party lada ka UDP kadang don o kabut kandang let siya ka UDP kanum lut siya ka voice of the people party namar kini ki brio ki bi sing rilom ki brio ki bi sing training o tindang ya punsan hi tindang lehi lesi siya ka HSPDP tindang lehi siya ka UDP namar kata-kata ngi haplong ki patba ki basta laro patba mentau basta kita kisah ini bukan parakai ya kebut jangi kom kejat mereka bot kabakwa akan kesan ini kisah dulu lalu fatba ulasta kini suki kin librong bat hangta ken pinsi bagan ikan rib bat kejela keji kandang kan ikan ke parti kepada ikan nongrim ke basem persyak ken bat kata ke parti kebon bat pinsu tu bagla iki fatba dekiwe pat kilinti bat kiwe pat kinongrim Alpra. Kadendru kajing persyang jong gini ki parti bagi babun ki hukum kuno ban pentigna baga voice of the people party kanum poi syagathong bat kanum poi syagataga bor bat bagi nomla ban kurup yakani ki yaga bor sinchar apo ke HDC bat JHDC balai bagi tien kat ni kani kadau golong ba baro mentai ki pai ba garu ki pai kmat syagani election MDC shani syake HDC bat JHDC ki pai ba garu ki potin ma ke gaban jaya ni election MDC bat syatai ru kemagalong kila su update lada ke BBP ke jab hakini ki artli ki district council upat ba sa garu ruang nila kwa jingala dan rakyat ka bangsa ini trailer mo bat ka voice of the people party ni ka jingala ya ka voice of the people party kataru kawai ka tauba ko ki pat ba be jama ka ba penlang
Dong ya kini ki parti ki bas sensyar yang ni jela bakin shifting bakin dotia kindu dem bakin persang balik lagi put ki ba bonukam bakin penpulam ya kini kajian linti kaji kom ke parti oh dan ki ba ong yang abarden kajing job kajong pihak ke MPT kalau kom kajing job ya ke quarter final Lagi job saya kena ke MDC kebut bila job ya ke semifinal. Baru bila job ya ke semifinal, pin job sok ya ke final kembali ke MLA election. Hausman Al-Putra. Kalau gajing penyesrim, kalau gajing penundur ke masyongnya. Kabaci ngalah benong. Ya job ya ke MP election. Baknya job ya ke quarter final. Lagi job saya ke MDC election. Ongin job ya ke semifinal. Hendai lagi yang lapat ban job ya ke final. Yang lapan ra ya ke cup jang ke jingjok koki pat babi. Kamdan jimut bangin job ya ke quarter final. Kamdan jimut bangin job ya ke semifinal. Lagi yang lapan job ya ke final. Ini job ya ke quarter final. Ini ban job ya ke semifinal. Ini ban job ya ke final. Angka yang baiklah yang bakyo lakam jangga sensyar ke kata. Ini juang kat sabingilet bagai jing job ke jingi ya ke MP election kampanye ke batkot kadang dari tangga jing sedang. Tengah jing job ke jingi ya ke MDC lu kadang pak dehi ke batkot kadang dari tangga jing penskem ya ke nongrim ke panggil jit nado katai ke MP election. Bakni tang kamban job yang ke MLA election ban yo lakam jangga sensyar ke kadar koki fatwa. Koki fatwa ini ban sulturu yang ke JPR apning MP apning MLA atau MDC. Nomor kini kumlo ki persang ban penthami fatwa masin job MP mangi ke PPP baru kini ki minister NPP bat ki badan ke bor bat UDP abalek upat ba baliwa balik pasang kok sensra baliwa ki jingdan kam ki jingrap piang kumlo kelek sopa sewa lek panu pra pasang kok ana pa sopra ban penbe yu pai ba balai jang umta nomor kita balada pa iki kam ki pemene ibu MP onomo aballe upai ba patun satutno kata kale ka jing mot ke jongki ban yalam ba kala upai ba tinggi ka ban mentaru lagi job di MDC pilihan tim UMDC yo pilih pan suruh lu bajo makalah nendang kata insang memenda sampai ini smart bepetiak no lipan lupra sewa pila penjok MC pilih bentip kai ka kamram nama terkadau ngi kwa bangong bagadan ke JPR happening kini ki live lagi board jung MP MLA but through MDC what no shop di nama nani sekarang ingin tak ingin no shibon ba katma jong ke jimut ke jebka lani katakan naratif kepada orang lain paling ban penuan ra mentah ada kawai ke rumah pekat mentah sebagai ke buat kile oh ini ke VPP snow tang mati kita snow hop snow coat snow start snow biang ya upat ba ndong ta ti surya man ndong ba hong lo pi ba ni to pi mo nomor ting snow ba ka de ndem ya ban snow to kata ka de kan narrative nani ka jeng persyang ngejongki bangora itu rupam pekat akibat ba bangilan kita snow hop bangilan kita snow coat bangilan kita snow biang bangilan kita snowman bangilan kita sorong mentagyo oh kijak di MP kiso don't way nong kok perbuangan iminin kami artikel ubah top hato ke BPP kandang lane manfaat ke juk ke jinggersan kumbang layo ke MP election pada bola top purong ani masin job MP ke jingso meng ke jingso sarong so tamati kata ketika naratif kabaki kwa manwanra apring jo pai ba kalau kam berkat jo pai ba benong iman sisa kela sarong re kadon ke JPR ke happening kini ki apli ki kintin arrogance but ke kintin firmness kaya pair away arrogance sebab ke jingong ke sarong ke klo political arrogance sebab ke tak jing so sarong de binong sensyar dilek ke tomon balai ke sakran kumni yo fight back balai ke sakran sat yo fight back kimut kai fight back masnai pisate ulah buat
Idan pisang yang kalian bukan babon berajam ai tiap ai pisang ai bandoi ai biskul oh pada undan be bagi nak kata bau ki keren yang kata kejing song gajong ki toki pada kadang kata kejing pera peringat kintin arrogance bagai kintin firmness kinangalam jaga place of the people party kimlang arrogant kimlang kita serong lagi kita slogan mereka non firm hakat decision gajong ki Gilong scam triang akan nongrim kabang ila yang kum ke parti ya ka kabang yang ngitay bangle ngenle baik abang yang ke parti kan review lada dan mana-mana candidate kita ngelarai nak MDC election lada dan kamban pin kala rungin pin kala dia kata ngila le adong sen abang ngilok bakamong kabapit kababiang ngila review ngila wang kata kadang fairness jong gindanam jong boys of the people party baka dia kata kabang ngi jangkam ko kipat ba banjo yakin nangalam giba sem jingmot oh kipat ba be jonga watsha elam bakala hadi hukum kita kiti persang ban kinto hadi persang ban kendi yu pat ba bangi de ngindon ru kata ka jing sorong ngindon kata ka jing slomeng mereka mensim ka shine ka mensim ka pro habangi ibo pat ba o pai matching ngitip kum ki bangai bau pada mentara pai matchingi nomor kata ngi soto baga jingkit agi terpeng gi dan ka responsibility kalang ka kya nomor tangi keren para bangi oh kamlong dan lele bangin syukur yang ni upaba nomor kata bang nginom ala maro naga party gi kiban syukur yang upaba ka party kanum ala igi betum kita nomor kata bang ko ki paba be jenga watnom sya yalam bakla hakita kirukam perkhat tiba persang ban Abdin yang patwa. Kaya kau ini don kamentang. Kalau ban pensil tu, show yang patwa. Bagan dan bagan orang gelap dan orang gelinti kau patwa. Kabala ban wing yang kata ke GA kemudian khaji like naga sinsar kakara kau tu. Nak baru ban orang akan ikapor ke pemerintah. Bakom kindong kersan pra. Kom kindong kersan pra. Pilihan sengal sarangnya lagi. Baka history kan tepi paro. Badai ginong gersan pra kiba pelat jaga jadbre ugaji naga jingdok. Ginong gersan pra kiba jaga jadbre naga jingdok. Kita ginong gersan pra kiba pelat jaga jadbre naga bangsat. Kita ginong gersan pra kiba onra ega jingkala. Ya ka judgment riu, ha ka judgment riu, batakan ika jela ka ba ije ka ji. Atau pensel sarong, kong kinong kersan pra, bapilalong mapi, kita ka daw, banuan ra, ya ka taga sinsyar ka kadar ka bakot, baka jingkerman, na batagi langdian ki mandian ki jengi. Ka history kanong klet, ki langdian mandian jengi kanong klet, ya kito, ki ba persyang ban ban kami ya upatba tang nomor begini ban bat ya kabur sinsyal ban kami ban top ban jalam bagla ban syukur ya upatba koki upatba bicha nomor kata ngangek bagat Sora constituency Kasara constituency kanum yang syabar nagadigat kama kabangi kon persya ya bangsa. Ngayon pa kinang siyang kibunira po Kasara constituency, kinang pagkay, yakini katma, kabangi kon persya ega bangsa. Kasara kalamat, ya. Kasara kalamat, yang sah jaga bangsa, yang sah jaga bangsa, ubah Kasara kalamat, usah jangka bangsa, ubah Kasara kalamat, kadang jingkelem no jangka MCCL, tapi patah bayar jang. Jangan bangsa, bagaimana kelem no, kini kapujulon kapliang jang, yakin ang Sara toki patah, sakapno ki jimaham pinang up. Sakapno ki warning pindah up ko ki patba jong kasyong Sara hatotang nama pipit pipiang yang lagi kabyang manung perhat ya kiwen
Pilaban ruspa kan no. Pilaban ruspa kan no. Pilaban kerabor kan no. Ken mau ni im haga ju kali. Kalau ngabang isang haga jat haga jureo ba. Pilaban song haga day ka basa jroe. Pilaban song haga jaga basa pe. Laraga ngam yang ngamlang ngem la bang right. Namar da kot ya ga jack mri ko jingi. Saga jingi tuli ko ki pat ba be jaga. Hi kot ya ga jack mri ko jingi. Saga jingi tuli. Ngikhat ya ga jat benriu ka jingi saka jingi tli ko ki patba ngikhat du ya ga jat benriu ka jingi bagin hot ya ga khat ke joble namar ka ta ga diga thme ka ta ga diga tumrai jong ga jat benriu ka jingi ko ki patba be janga oh hagini ki si donde ki ba persang ban let penso tho bakra yo patba dan ki ba persang ban let penso tho bakra yo patba dilet sigi jaga di ba Absha, nice penuit na to. Kilet sige jaga di bapon, di bapalong kersan, kiyong kumno, o ka VPP, kadi ka sing pertay jong di kersan. O di bapalong kersan, lasno konyo no. Kumno kumta. Kilet sige bapon, Catholic kiyong mga base of the People Party, kadi ka masyoni Catholic. Kilet sige bapon, mga Presbyterian gang, magindaran yung base of the People Party. Ken Sautomat jaga balang Presbyterian kita gini kijing persyangan parya ini daga jingso ngia menyipet ke piu pai bakat ni yempet hagan ke balang bidan yempet la pilalong kerstane em Pimot mangi kinaram jura boy sa People Party lagi nila piu priu pemensau hani asrak ngintili u pilalong kerstane em piu bidan daga balang ayo oh kipat bak kadang gajing persang ban pensutu bak lawat hak kata benta ndai komunal the base of the People Party ngapa ban kanshai the base of the People Party ka buram lu dikijak kinon barang bagi jajing kalau kemudian hak dengan ngirai tiket di ban balong kersan ngirai tiket di ban balang Catholic ngirai tiket di ban balang Presbyterian ngirai tiket di ban balang Unitarian barang boyo kijak kinon balang kita apply tiket nyempet akan ke balang di dalam ko kipai babi jala namar kita tahu ingko apa bisnis sopo baga jere ke jo ubriu padu play kalong shimet ngingi sopo baga jere ke jo ubriu padu play kalong shimet marai shimet ngina ban yeng hak akhir ke si bishar bo play un bishar ini dan menumru balaban muslia ban batai ya kata ko kipai babi jala namar kita ko kipai babi kalau ke jingkok ke jingkong ke boys of the People Party kemudian dalam juga boys of the People Party apabila kita fight back staff kita fight back syambang bagin yang scam akan dengan norim kepada norai bagmenta pada pergi fight back dengan hani baru piko dan benda akan dengan tuma persyai ke bangsa ya ini ya ringkat ke boys of the People Party ya ini ya bagaimana ke jingkla bagaimana ke pemerintah komgedak jengajing kersan komgedak jengajing pensem komgedak jengajing kitpet yang ini ke parti ngomong ini yang lang baru begini peta etau begini peta erngil yang sharp juga parti bakal kau berjuang sama kemudian situationing kin one year lang sini kenang bagat sur kami kalau renti ngene yang sebagai tay kemudian stay haki kaliru kin mi lang sini kin one lang sini ngin penlang gajing pertapra kamat blok renti kang sini ini kita kemudian stay one year lang sini kali lang sini banyak pertalang bagi kemudian sanggup parti wakil pas yang kita kuat banyak benda ada yang pernah saya yang kejengkel ada yang pernah saya yang bangsa Lentera jerong, Ndewan, Yerang sini support, ini kota ebal, lepas dengan Yerang, ibadai kenong kersampra, lara kende kenong kersampra, lara pion kenong kenong pekai, ya kan ikat ma, pira bang pekai, nangto, endai lara pion, bangidai kenong lepon, ada ikat ma, Yerang sini surat, bangin ya kota pra, ada ikat por ke bangta, ngenak kepi, kata pinong yer, nangto, kacana bening, lemban betul-betul cireman, angin peni, banyak asara.
Asera. Yang kejingesan ke Baklai. Dan Shibumba ngapit. Ibu Adi Yin Disem. Coba